scientist ten thalei lung hnoi lama pu kan hu chuak ti an nem ngeta an hu chu na mun hi Neil Armstrong le Buzz Aldrin ten kumsom nga pangaliam ta an tum na mun atanga hlawak lawa ani le ngal he tiang pu khi zatam tak a om astronaut ten an ring ani Italian scientist team an how to pa ber chuan thojan ni khan thla a puk len tak a om ti fin fi nan mu te soya hei hi thla a khur thuk le lian ber an mu chu na tangin alu thlak thei ti asoi epukhi Apollo 11 tumna tanga kilometer zalia hla a om ani hetiang khur lian tak tak khi zani chuang thla mu chu to ania tlang kang wanga insiam ani lunar caves thla puk om hi kumsonga chuang thilmak aloni towa chuwangin a om nge ti fin fi na a om ta hi alom om hle ti in Leonardo Carrer le Lorenzo Bruzzone Trento University associate professor te chuan soi ani journal Nature Astronomy an si danin radar measurement in thla a pu khi ante ti an ziaka radar data hian ta lan dan chuan lein hnoya pu khi pizza som thuma zawani baka yard som aya thui ani bok scientist soi danin heng khor tam takhi tlang kang lava in munzol siam na munate a om anti thla south pole lama po tlema zong om tura ngai ani bok heng khor sang sang an mu te a hian tui khal au man ringa hei hian tuin tur le rocket fuel tur a paitel an ring bok NASA Apollo program an nei lai khan astronaut som pani ka chu thla an lona Armstrong ale Aldrin ate tiam hian July ni som ni kumsa zukwa som duk pa ko khan hemi tuma an hu chu changan rin dan ni ta chu he tiang khor hi zachunga om an rin ba ka tlang kang in siam na lava tube sang tela om an ring bok researcher team te chuan he tiang mun hi astronaut te tan biruk na ta na that an ringa hei hian cosmic ray le solar radiation ba ka micrometeorite den na tur laka aven him thei an ring ani